Shubor nakaslem jong unongsan hima. Mauring Keneng Sports Club kalapalong ya kajingelang kerpang ha Jubilee Secondary School Mauring Keneng ban penkop buram ya kisamla ki balawanra kajingjab kum ki champion jong ke SSA Third Division Football Tournament 8000 apusaw bat ki balayo ban kiyo sya ke SSA Second Division nak bentau snam 8000 apusan kajingelang kabalapalong da ka club lasakhi da ki patba kashnong ki kemeki kpa kirang ba ashnong bat ki dikhat ka club Uba Livingstone Karpran UMLA ka Mauring Keneng ulalong ukongsan ha kanikasngi katba usamla penbiang bor laurnyang ula penyat ya kajingelang lapen ko buram daki certificate ki momentos syaki arpu arngot ki rangyele kai jong ka Mauring Keneng SC kentop ru ya uban ker minsong ubalayo ya kanam kum top scorer jong ka tournament lembat ki coach Juga syaki SSA Third Division Football Tournament Arjal Abusau Kelatung yang SSA Third Division Managing Committee kapan pat kami ya baru ka jingdan kam na benta ni ka tournament nadu ka player selection practice session jingdan jingsep but ya baru ka jingdan kam na benta ni ka tournament hakani ka committee na don ipa paya baskem mukim kumi vice president ba Shining Star Barbecue general secretary ba Banskem Binsong assistant secretary ba Perry Winkle Khasati Sports Secretary. Kajinya dinti haka SSA Third Division Football Tournament Arjar Abusau. Haka SSA Third Division Football Tournament Arjar Abusau ka Mauring Keneng Sports Club kala syapan ngat haka group A kapan top lang iti team iba klaim. War kum kapom lakrai Sports Club, Karang Sports Club, Nongungsong Sports Club, Nongumlong Sports Club, at Kalapalang Sports Club. Mauring Keneng Sports Club kelayo banstang ya kajinya lenti juga hakni ke tournament. Dapat pendiam ya ke Pomlakai Sports Club dalai gol lalon. Kadro ke ba ar bersah ya ke Karang Sports Club, kajinjop ya ke Nongungsong Sports Club da kawai lalon, kajinjop ya ke Nongumlong Sports Club da kawai lalon. Bat penbinkot ya kajinya ka juga league stage, kem ke top team juga group A, da ke pendiam ya ke Lapalang Sports Club sanla ar. Dan kini kijinjop ke Mauring Keneng kelayola bandung jaga quarter final juga di tournament. Haka quarter final ke Mauring Keneng Sports Club kalau pendam no ya ke Lumpering Sports Club da Shikor Lenor. Limba ke jinjop ya ke Lumpering Sports Club haka quarter final ke Mauring Keneng Sports Club kelayo kalah bandung jaga semi final haka di tournament. But kelayo ru ya ke jingsyak kentia kerdan jaga second division nomor kai ayom jom arhajar arkusan. Hakajin jadi kai semi final ka Mauring Keneng Sports Club kala akan pilih ka Maupat Sports Club da ar gol anor. Ka Mauring Keneng Sports Club haka final juga SSA Third Division Football Tournament Hajar Arpsau kala hak banyakun persya ka Umpling Sports Club. Hakani kajin jadi kai ka Mauring Keneng Sports Club kala job da lai gol la ar. Limba kani kajin job ka Mauring Keneng Sports Club kala yo ra ka nam kum ka champion juga SSA Third Division Football Tournament Arjar Abusau. Mauring Keneng Sports Club la penkut ya ke tournament tapayo ka rekod kum ka team ka baklem syahran nadu basdam hadu badukut ke tournament kata ni prasien ni dekai Mauring Keneng Sports Club ka job hinau sien bat etroshi sien. Striker juga Mauring Keneng Sports Club uban kier binsong uyo ru ka award kum top scorer hakani tournament. Kita bat jong kajinjok, toba jong kajinjok. Kajin ai kublay namta kajinjok kali ceparo ki players ki bedon haka team ile kai jong Mauring Keneng Sports Club. Badai ba kajin fresh tom, kajin ai met badminton jong ki players. Iway pa iway nado namaran practice hado hamaran ile kai. Kabalong kapapenlong ya Mauring Keneng Sports Club hakat hado panayo ra ikanam lado ya katay ka tournament. Mauring Keneng Sports and Culture Club kamlong ru kamla ban yang dapat bawa ke semua ikna isa arki miliar kumlong ba Perry Winkle Khasati ba iba Banskem Binsong badai ba ka start ba ka boy ajing kai jonki players kala heavy players bagian la bande kai ha nadu kastang hadu bakut ke tournament kadau ba jo ka jinjo jo Mauring Keneng Kadairu nakajing yatashan maraba jo kinong shong
Kibajuan Pankershami, Met Badminton Team, Nadu Batang Tournament, Hadu Patin, the York Sudan, to show the Jinjo. Manager Panskem and Salt, Mukim. Ankit Kupar Renja, Baban Lang Merbo, Ansari, Wan Bahalang Wa, David Nongkendri, Albert Nelson Mandar, Palatian Ianton Lawai, Box Sari, Ray Box is San Langki Merbo, Pansi Wanderson Nongkendri, Manbha Kasati, Me Panwell Kasati, Prabok Lang Kare, Terat Yaromha, Day Box Jam Shut Up.